Hello, hi guys. Once again, welcome back. To family members kan Isor salam jana dia je. To amoy ene ekta gana olivi ene time pass kuri sauni kona moy video ekta banai sawo kona banala ase to apni an bi huni sabi amoy manu nisna guitarist bi nuai manu nisna guitar mara manu bi nuai moi to moi guitar mara ke na huni bi aro gana laga itu gana la meaning ke huni lobi kona apni ke bi request करना itu भी कोई दिसे तो आई भी मैं शुरू करूँगा pelui bakadega है मुई melung zeme nang kering berope hang alui na perobetale wang lâu zaku bầm lê nung gai mặc mẹ đuôi rope ta tế kê hey cưng ya mẹ rope na cu bom bè loa hè li du lâu hè mùi mẹ bay bé ngầu đai la cả hơi về quang đi về mai quang lâu giấc cu bầm lê nung gai mặc mẹ đuôi ra về ta tế kê hey cưng ya mẹ chỉ một bài ga Giêsu quăng kêu lệ răng gai lệ nàng hăng bài ngầu bé loa ra bê Giêsu đã kêu quăng lâu giấc cu bầm lê nung gai mặc mẹ đuôi ra bê ta tế kê hey cưng ya mẹ na lăng bề mai đè dài nè hè mùi mẹ ra sâm râm gu nuôi ta tê lùi gum ra rò bê nè sâm râm gu đè lê quăng lâu giấc cu bầm lê nung gai mặc mẹ đuôi ra bê ta tế kê hey cưng ya mẹ तो guys तो kini ase gana laga meaning kini ase to moi ke koi dibi to moi guitarist noi moi guitaring marina niga manu bi noi moi ne time pass apni karne entertainment kura la ase to gara to gospel gana ase to itu gana kuria manu original gana kura mato mokhan laga kokai ase mane mokhan cousin is na ase mokhan kokai ase tala nam to joy pame ase to tai pra itu gana to composer kurna tai pra gana kurna ulala ase to moi ene aji dinbar moi thakala voice bidli to moi ekta moi laga family members kan karne moi video ekta soto holi banawo koni ki kona moi
etu gana banala ase to apni kan hundin dia manu karne isor pra salam isor pra blessing dibi to aru next video ahibo karne apni kan rukhi thakibo moi next video te moi ekta gana moi album banawole ase to gana te apni kan be waiting kuri thakibe moi kinia banawo to duita tok to boibi decide kora nai holebi kote pra moi talaga location sport kurbo to moi decide kora nai holebi moi aste pra moi to kurbo to apni kan be rukhi thakibo waiting for video wait kona apni babna kuri thakibe to pray kuri thakibe apni be moi karne be तो मैं अपनी अनके कालीपुर मैं ऑल जलो के परसेंटर दे जा लगा अपनी अनके मैं के किन्या वाले तो मैं के आरो अपनी अनके मैं के सजेशन की दी दे मैं अपनी अनके इंफॉर्मेशन दिबो कोना मैं को अपनी अनके इतु लगा ब्लॉग ते मैं कोइसे अपनी अनके होले भी मैं के इत्या तक तो मैं ईश्वर फल पर मैं के निका सजेशन दिया ना तो मैं तो ने अपनी अनके इतु लगा वीडियो ते मैं को परा ना होले भी ओए अपनी अन भी मैं करने পারতা মই কারণে আপনি আনবি প্রে করে দিবি প্রেতে মদত করে দিবি তো একজন কে প্রে মদতে নিয়া করি তাকি সকলে তো একদিন তো রাস্তা তো খুলি যাব তো মই তো দিনতে আপনি আনকে ফুল ডিটেইলস কই দিব তো মই কে ইটা তো মই কে প্রে করলে কারণে সাজেশন দিন আছে তো মই আর্লি মর্নিং মই মখান লাগা church te moi early morning 4 o'clock te moi jana pray kuri tage to moi karne be apni anbe pray te modat kuri dibi konai to be apni kala pray request lobole mun hoina moi to bi koi diase to ajila video karne moi mene hobo to thank you tata bye bye and Monday matram mere soniye